kanyak dagidi ragsakta ken adu ngarapaak ngimpas man angin biag ko anaglabas ket di samkit na nagbalin ana sabrak sika awanen ti sabali nga agikot ayat ko anasudi ditoy sidong ko agsubli ka kadin tainta tungpalen dagidi karin di nga tabiyag ko malunag day tarik na pakaasik ken ka ket inka indengan amwen biyag ko agur-uray tuy puso kasika awanen ti sabali nga ipatpateg ko wen biyag ko lupay awan kan dito'y denak iti kanuman di kanto isukat kasi kalaing inkarit ngayaten iti agnanayon inggat tungpal tanem ipalagip kanyak dagidi ragsakta ken adu ngarapaak ngimkas man angin biag ko anaglabas ket di samit na nagbalin ana sabrak sika awanen ti sabali nga agikot ayat ko anasudi ditoy sidong ko agsubli ka kadin tainta tungpalen dagidi karin di nga tabiyag ko malunag day tarik na pakaasik ken ka ket inka indengan amwen biyag ko agur-uray tuy puso tasika awanen ti sabali nga ipatpateg ko tasika awanen ti sabali nga ipatpateg ko kantay na uma jak no anya di makay gapu awan ammo abasol na inaramid ko hila ammo nagayatak di napudno aniya kadi sa weman tiyag paiso.
kas mandiag patingga nadlaw ko alim mamiis ka ket narinak si kantay na uma jak amuno anya di makay gapo awan amu abaso nga inaramid ko tila amuk nagayadak ti napudno aniya kadi sa wemanti agpaiso when in patek kati napudno in patek ka kaputay ayaten ka ngem gaya awanak laeng ken ka awan na sakit uray di nagmakita when in patek kati napudno in patek ka kaputay ayaten ka ngem kita di inaramid mo at tanto karma sumambay tabiak mo when in patek kati napudno in patek ka kaputay ayaten ka ngem gayam awanak laeng ken ka awan na sakit uray di nakmakita when in patek kati napudno in patek ka kaputay ayaten ka ngem kita di inaramid mo at tanto karma sumambay tabiat mo ngem kita di inaramid mo at tanto karma sumambay tabiat mo. Bakit agsinatan ket awan kad lomlom daang tipon pagsinaan ta ay jakla kuma ibagbaga awan anay ado akwarta ken ado adelata apon pagsinaan ta kas naornos nga kasawa idi kalman imbaga da kanya anapan ka kanjay lawag naglugan kat basit atrak ketjak amot napaspasama ngem idinta simang petkan iti sumuno nga agsapa kinarkarton di mo payen nakarkarga inaldaw biag ko ngagpalpali iwak iti kastoy kasasaad nuari genjak pay nakaimukat nakalugan ka manen te basit atrak
Di munsan mailiw-liwag, di naramanam idi napangkat lawag. Nga isot pagat atapak nga dan kasupon, daytoy bulsa itan baket lipaten na basit atrak ng teken katraksa. Tuy hatuk ko di mumiten kayat inim imas mumet di basit atrak. Di munsan mailiw-liwag, di naramanam idi napangkat lawag. Nga isot pagat atapak nga dan kasupon, daytoy bulsa itan baket aglin ni patan basit atrak ng tedken katraksa. Toy hatdug ko di mumeten kayat inim imas mumet di basit atrak. Tuy hatuk ko di mumeten kayat naim imas ken ka di basit atrak. Puraw jay bukel, tambo-tambo. Nun nalabaga jay bukel, bugbugayo. Nun nangisit jay bukel, takit kalding. Nun nasilap jay bukel, leko, leko. Nun natangken jay bukel, ay nyug dayta. Nun nasilak jay bukel, kamatis dayta. Nun nakulog jay bukel, ibong dayta. Nun nakuti jay bukel, sikog dayta. Puraw jay bukel, tambo-tambo. Nun nalabaga jay bukel, bugbugayo. Nun nangisit jay bukel, takit kalding. Nun nasilap jay bukel, leko, leko. Nun natangken jay bukel, ay nyug dayta. Nun nasilap jay bukel, kamatis dayta. Nun nakulog jay bukel, ibong dayta. Nun nakuti jay bukel, sikog dayta. Nun
jay bukel sikog dayta. Dakkel ayat ko ken ka ngempulus di mo makita kaslak lamaan no buy-buyain ka ngamin di mo amot at dating na dakkel ayat ko ken ka ngempulus di mo makita kaslak lamaan no buy-buyain ka ngamin di mo amot at datrik na anya ket di dirigat na no kursunadang di nakakursunada laglag ka si kaapuso taapay-pay lang nga iso anya ket din dirigat na no di na among tamarik na umanay aliw-liwa no may lawan na ispan ka nagsakit no makikita at sa balik di taarpa ket sika tay inggit anna iparang arang mo nga iso saan na siya dakkel ayat ko ken ka ngempulus di mo makita kaslak lamaan no buy-buyain ka ngamin di mo amot at datrik na anya ket di dirigat na no kursunadang di nakakursunada laglag ka si kaapuso taapay-pay lang nga iso anya ket di dirigat na no di na amot tamarik na umanay aliw-liwa no may lawan nga ispan na ka nagsakit no makikita at sa balik di taarpa ket sika tay inggit anna iparang arang mo nga iso saan na siya nagsakit no makikita nga sa balik di taarpa ket sika tay inggit anna iparang arang mo nga iso saan na siya iparang arang mo nga iso saan na siya
ka, adi ka makita ng namaem, di ka mangdwa-dwa. Dinto marsaat, ti kariken ka. Ag nanayong asila lagi ipa, no sikat bang arko ken liwliwat, jag kamuken ka numali patan na ididay di ka rin ngahin pabalon mo kanya. No mailiwat ket malagip ka alaek tuiladawam nga adda ditoy denat kasasauk kasarsarita tuiladawam nga isut mangragrag sa kanyaken mangliwliwang nubilang matan danto iti aldaw apan nagbakasyon ko inagto iparik na iti kinapudno iti sami ni aya nga indaton ko. Malagip ka alaek tuiladawam nga adda ditoy denat kasasauk kasarsarita tuiladawam nga isut mangragrag sa kanyaken mangliwliwat kasar